Ikaze nanone muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Umutekano ukomeje kuba mubi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce tubiri, aho muri Sud Kivu no muri Nord Kivu ibintu bikomeje kuba ibindi. Ni mu gihe kandi mwipfubya ry'ihirikwa rya General Neva bivugwa ko leta bararangiye mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru turi bagezeho mukamenya how situation. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeje kuba mu bice bitandukanye, mu gihe n'ubundi mu masaha y'umugoroba tubabwiye ko deployment zari zimeze. Tugiye kubagezaho mu duce twose, haba muri zone ya Uvira, muri zone ya Mwenga ndetse no muri zone ya Minembwe. Ubwo niko twavuga, ubwo ni zone ya Fizi, ariko ubundi ni mu Minembwe kuko urabona ko kuva Ifizi ujya mu Minembwe ni kure cyane. Turebe akantu ku kandi, tunyarukire muri Nord Kivu turebe imirwano aho naho ikomeje kugenda ikomera. Ni mutwemere rero tuze tuyabasasanurire, mumenye akantu ku kandi, mumenye uko byifashe mu duce tugiye dutandukanye. N'ubundi njyewe warumaze kubagezaho incamake, ndi Damien Umugisha, akaba ari nje no kuyarambura, ariko ndaba ndi kumwe na bwana Inshuti John. Inshuti John, waramutse neza? Igitondo cyiza bwana Damien. Igitondo cyiza kuri twese, tunabifuriza namwe igitondo cyiza ndetse no gutangira akazi keza kuko twavuye muri weekend. Abakunzi bacu bakadasohoka tubashimira uburyo mubana natwe, kandi namwe bashya mu cyiza nimwicare tubane, mutwemerere muduhe iminota mike mbere yuko mujya mu kazi, mwumve uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye. Ngana bishuti, duherehe? Reka duhere mu majyaruguru muri Nord Kivu. Havugwa ko muri Karehe mu gace kaza za Rumbishi ndetse nibyo ni Rumbishi, bivuga ko M23 yabashe kusa naho yivugana FDLR na Wazalendo bagerageje kubagaho igitero mu rukerera rw'iki gitondo, ndetse bivuga ko inshuro ari nk'iya gatatu muri icyo gice, bahirimbana no kugira ngo barebe ko hari uburyo kibabakura ahantu hari ibirindiro byabo, kuko n'ahantu hari centre nini haba n'isoko. Rero ikintu cyabayeho bo ni ukuvuga ngo ubutasi bwabo sinzi niba ari ukuba babukoze nabi, kuko ubona ko iyo defense basa n'abayiguyeho yari itazwi, kuko iyo ari izwi yari imbere mu centre, baza guhura n'indi ntoya isa n'isatira ishyamba, isa n'irinda umujyi. Bivuga ko baharasiwe cyane bikomeye, kuko basa naho yababera ambushi, ntabwo bari basobanukiye n'uko ihari. Rero aka ni agace kari kubamwe imirwano mu duce dutandukanye. Hari ahangaha Rumbishi, hari n'aka gace ka Kadasomwa, urabona hari intera kuvayo, ndetse na za Gatoyi. Ni uduce dutandukanye two Gatoyi risatiriye mu nce za Warikare, muri kara gace ka za Kavumu iriya hafi ya pariki ya Kausibyega. Ni icyerekezo kimwe nubwo harimo intera. Bivuga ko naho FDLR hafite ibirindiro bikomeye, ndetse na Wazalendo bo banze no kuza muri iki cyerekezo cy'inaha. Nta n'ingabo za FARDC nyinshi ziriyo, bari ari bake cyane, kuko urabona ko ibirindiro bikomeye bisa n'ibihari byose ni ibya FDLR, kuko ni mu mashyamba, kandi abasirikare ba FARDC ntabwo bakunda kuba mu mashyamba yo muri buriya buryo. Hari n'agace gakunda kubamo Wazalendo nk'abaturage bavukayo n'ubundi, ndetse na FDLR. Rero iyi mirwano urabona ko naho basa n'abahuye ibitero bya buri munsi nk'uko muri Sud Kivu bimeze, kuko nta munsi n'umwe uri kurenga nta gitero M23 igabweho na FDLR ndetse na Wazalendo. Ariko ikigaragara nuko ibi bitero byabo byose biri gukumirwa, kandi nta kintu bari kugeraho magingo aya. Yes, nibyo abenshi bahugiye muri Sud Kivu, ariko hano muri Nord Kivu naho imirwano irakomeje. Saho gusa mu Rucuro naho ni ibicika, urabona yuko hakomeje kugaragara imirwano ikomeye muri utu duce tugiye dutandukanye, aho mu Rucuro ubwo navuga ko ari muri groupement ya Bwito, ahantu bita za Kivoma, aba FDLR ndetse na Mayimayi bakomeje imirwano. Impamvu ikomeje kwibazwaho, biravugwa ko n'ubundi kuva uno mugabo yaza muri ibi bice
yatangiye gushishikariza, ndetse hakaba n'imitwe yafonzwe mishya bivugwa ko bashaka kujijisha ko atari FDLR, kugira ngo bagaragaze uburyo bukomeye bw'uko n'ubundi hari imitwe igenda ivuka yo kuba yagaragaza amabi ya AFC. Niko FARDC imeze hariya. Nawe hari ufite ubushobozi ukari mu mutwe hariya, ikintu cya mbere bakugezaho ni ibikoresho mu buryo bwa support, waba bumva ari nk'inkunga babonye, ntago bamenya ingaruka n'imbogamizi zizabaho mu buryo bwo kugira ngo abo bantu bamburwe intwaro. Yes, nibyo, kandi ntago ari muri utu duce nakuba ko ibeni umutekano umaze kuba mukeya kubera EDF. Ibi bigaragaza ko EDF ikomeje kugaragaza imbaraga zidasubirwaho, kandi bishobora gutuma abaturage bakomeje kuvuga ko EDF yaba iri mu mugambi wa FARDC, kuko EDF nayo ubona ikora amakosa ariko ntibivugwe cyane na leta y'Kinshasa. Niyo mpamvu ubona EDF ikora amakosa ntibivugwe cyane. Ego, urabona ko EDF ni gakeya ikunze gusa naho ikozanyaho n'ingabo za Kongo, kuko bo barareba bakavuga ati uriya mutwe hamaze imyaka itabarika, ntabwo uriya mutwe uragira igice ufata yenda gifite n'umujyi wenda kizwi gitoya ngo ise naho ikiharira. Ubona ko bo inyungu zabo ari ukuba bahashyira ibirindiro bagasa n'abahugama mu bikorwa byabo baba bashaka gukora, ariko n'ubundi umutekano muke bahungabanya kenshi bawukora muri kariya gace. Ntabwo ari Bugande ni gake bajyayo, ntabwo ari ibya buri munsi. Rero urumva ko ntabwo nge n'ubu sinibaza ikintu Kongo yaba ibafiteho nk'inyungu muri kariya gace, kuko nta mirwano babafasha, nta bitero bagaba kuri 23, uretse ko wenda igice baherereyemo batajya bavogerwa, simbizi kuko ntagenda umva ngo barwanye. Ariko urumva ko byanze bikunze abaturage aho bagerageje kugaba igitero bangiza byinshi cyane. Mu makuru tumaze kujya tubona yabo, ni abantu bamaze kwica abaturage benshi muri kariya gace ka Rubero. Yes, nibyo rero, nibyo wari ukwiye kumenya muri Nord Kivu. Reka dusubire muri Sud Kivu tubaye updates nyuma yaho n'ubundi aba FDLR na FARDC bakubitiwe kuri Baruta, abashaka kuba abafata kara gasozi ka Baruta bikababera imberenge. Muri iki gitondo naho babyutse batse umuriro. Yego, niko bimeze. Nyuma ya deployment zikomeye ndetse n'imbaraga zikomeye, urabona yuko FDLR na FARDC nta gahunda bafite yo kuba bareka imirwano muri biriya bice. Niyo mpamvu ntago bayireka, kuko urabona ko ntago biyobora, bari ku rugamba nyine. Nose urabona Burundi, Tanzania na Kongo baparika perezida batatu bagafata umwanzuro ngo nta mirwano yemerewe muri kariya gace. Niyo mpamvu kuva icyo kintu kitaravugwa, imirwano igomba gukomeza, baba batsinda badatsinda, kurwana bigomba gukomeza, kuko ni abasirikare bariyo kandi bari ku rugamba. Rero bo mu ntumbero yabo ubona ko baba bashaka ko hari impinduka zahaba zijyanye no kwagura uduce basa naho bagenzura, ariko urabona ko byabereye imbogamizi, kuko mu makuru afatika y'ahantu hose hagiye habera operation urasanga igisubizo bari gucyura ari bya bine ngo bakojejeho biranga. Rero urumva ko byanze bikunze hariya haraza kuva igisubizo cyo gufata umwanzuro, ariko urabona ko nabo ni abantu bafite imbaraga kandi n'abasirikare. Urabona ko mu duce basa naho bafite barabura kuba babona utundi, ariko nabo urabona ko batari gupfa gutakaza utwo bafite. Yes, niko bimeze. Imirwano irakomeje muri ibi bice n'ubundi bisatira za Baruta, aho n'ubundi bashaka kwinjira Pwezeho. Ubona n'amashyamba ya Pwezeho naho imirwano irakomeje. Saho gusa hari n'ubundi uduce dukomeje kubonekamo imirwano za Kamabenga na za Karundu. Urabona yuko naho humvikanye urusasu. Hano ni muri teritwari ya Uvira. Impamvu za Karundu na Kamabenga humvikanamo urusasu, abenshi ntago bazi ko AFC yavuye, ariko biravuga ko abahungu ba AFC bamaze kugera muri biriya bice bya Uvira, ndetse bivuga ko no mu murwa hagati bawurimo. Yego, ntibyabura, ntabwo byabura ko umujyi nkuriya waba urimo intelligence ndetse n'abandi bafite ibindi bakora byinshi, kuko urabona ni agace kanini gatuwe kandi nimo operation zose zibera. Niho asa n'ahari ibirindiro bisa n'ibikomeye by'izo ngabo ukuyemo ziranche za Baraka. Urumva rero hatarimo abantu batanga amakuru ku gihe ibiberamo cyangwa ibiri gutegurirwamo, urumva ku ruhande rw'umwanzi nta makuru waba ufite.
Yes, nibyo M23 ikomeje kubaka ibirindiro bikomeye muri ino misozi ya Remera na Tema, ubona yuko ishaka kuba yatanga ubwirinzi ndetse n'agasopo muri biriya bice byose, kubibera umwanzi nawe ataboroheye, aho bashaka gusenya iminara ya hano Sange. Ino minara ya Sange n'ubundi nubwo ari muri Sange, ariko nakubwira ko iminara myinshi iri kuri uriya musozi wa Remera nyuma yaho bamaze kuwufata. Uriya musozi wa Remera uri point strategique kugira ngo ube wayobora neza Plaine de Ruzizi, nuko afite uno musozi wa Remera. Nicyo nakubwira, urabona rero ko bakomeje kugira ubwirinzi, ndetse nakubwira ko imirwano naho yubuye hano hafi na za Kiriba, aho yahereye mu masaha y'uru rukerera, aho duteguriye ino nkuru ku isaha y'isa 8. Bakunzi bacu, tuba twavunitse kandi tuba twakoze iyo bwabaga kugira ngo turebe uko situation imeze muri ibi bice, aho nakubwira ko n'ahangaha imirwano ikomeje kuba hano za Kiriba, aho bikomeje kugorana, ndetse ubona ko aba FDNB bafite gahunda yo kuba bareba buryo ki basunika AFC nk'uko byari byabaye, ariko AFC yabakoranye comeback. Ubona ko AFC nyuma yaho babonye ko abari mu buyobe bashaka kwigarura uno mujyi wa Uvira, kugira ngo umujyi wa Uvira ngira ngo uzafatwe wenda na MONUSCO, ariko uri mu biganza bya AFC. Ni mu gihe kandi Mwenga nayo imirwano ikomeje kuba, abitewe nuko hano Irwindi ari agace keza. Nakubwira ko hano Imwenga ni uduce tubamo amabuye y'agaciro meza, akaba nayo mpamvu ubona ko aba FDNB na FARDC bakomeje nabo kotsa igitutu, bashaka kuba bakura mu duce M23 yari yarafashe. Urumva ko ari gahunda y'ibitero byo mu duce tugiye dutandukanye kugira ngo babuze umutekano AFC, kubera ko bamaze kuvumbura umugambi ko AFC ifite abasirikare bake kandi bo bafite abasirikare benshi, ariko ntabwo biri kubahira ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe hano n'ubundi muri Rwindi bitoroshye, imirwano irakomeje kandi irakomeye, aho n'ubundi bashaka gukuramo agace ka Kamituga, aho bivugwa ko n'ubundi hari icyo bashaka kuba bagaragaza, ndetse banatanga ko wenda nimba hari uduce twabananiye wenda bakwigaragaza mu tundi duce, ariko urabona ko bikomeje kubabera abibi. Ni imirwano ikomeje kugaragaramo impfu za hato na hato z'abaturage, cyane cyane nko mu Minembwe, aho n'ubundi drone zakomeje kugaba ibitero mu mihana. Abaturage bakomeje gupfa, abantu benshi ntago bari kubivuga, ariko hari amazu ari gusenyuka n'abaturage bakomeje gupfa. Urumva ko ni ikibazo, kandi kuri coalition zihanganye bari gupfa, abasirikare b'aba FDNB na FARDC ndetse n'aba 23 ndetse na MDP twirwaneho, bose bari gupfa. Urumva ko intambara iteye ubwoba muri ibi bice tubamenyesheje. Bwana Bishuti, sinzi nimba twabajyana i Bujumbura ndetse n'i Burundi bakamenya amakuru uko aramutse. Amakuru y'i Bujumbura namwe yuko bafite impagarara cyane ku buryo bushoboka mu gihugu hose hagati, ndetse mu nzego z'igisirikare n'ubuyobozi muri rusange, bw'uko byanze bikunze Burundi baba barinjiriwe na Red Tabara, kuko nta wundi muntu babyagiriza bitewe n'iriya bitero byabayeho, kandi na n'ubu bivuga ko muri ako gace nta mutekano uhari. Rero bigaragare neza ko byanze bikunze icyo kintu kiriho, ndetse gishobora no kuza guhindura isura mu minsi iri imbere, tukajya dutangaza amakuru ameze nk'aho ari intambara ziri mu bihugu bibiri bibangikanye, kuko urumva ko ingabo zijya kwinjira mu gihugu, igikorwa kikaberamo burundu mo imbere, ntabwo ari agatero shuma ngo wenda bagiyeho bari gutestinga. Byanze bikunze ni abantu bari ku butaka bwaho, kandi igice binjiriyemo ni igice ubona ko ari igice kidatuwe cyane, kandi gushakamo umuntu ngo umukuremo ari umusirikare ari ibintu bigoye. Rero i Burundi birumvikana ko nabo ubu biteze ko bashobora kubona intambara idasanzwe batari biteze muri iyi minsi. Yes, naho imirwano irakomeye muri biriya bice, bivugwa ko leta barayinjiremo, ariko turacyasasanura, ndetse turi no gutekereza ko wenda yaba ariyo. Birashoboka ko kuba ziriya mpunzi zagiye muri biriya bice, biravuga ko hari abasirikare benshi bahunze bataye urugamba. Sinzi, ngira ngo wabyibuka, harimo abamayimayi, harimo abawazarendo ndetse n'abaFARDC. Urumva ko harimo na FDLR. Urumva ko byagenda kose bashobora kubura icyo kurya bakigaba, mu kwigabuza yuko abahirasana, kuko n'ubundi
babacunga umutekano. Yego, hari n'ingabo z'u Burundi zavuye ku ntambara zabuze, wumvise ko babaraga mu mibare bakagera mu bantu 500 barenga batazwi irengero ryabo kandi batapfuye. Rero urumva ko nk'igihugu nka kiriya gifite ingabo n'abapolitisiye batajya bavuga rumwe, bahora ibintu bimeze ukuntu, urumva ko muri kariya gace izo ngabo zizaba ari ihuriro rya benshi tutamenya neza. Yes, nibyo, umujyi wa Uvira naho umutekano ni muke, mayimayi zikomeje guca ibintu muri uno mujyi, aho bakomeje gukora ibikorwa by'urukozasoni mu gusahura ndetse no kwiba abaturage. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuga ko Eric Prince ashobora kuba yishwe, wa mucashuro mukuru. Ibi ngibi ntibikomeje kuvugwa, biravugwa, ntabwo njye ndi kubyemeza, ariko biravugwa. Niyo mpamvu mba mbivuze nitonze kugira ngo nawe umenye situation, ariko buriya amakuru ajya kuba nyayo yamaze kuvugwa. Reka tubyitege turebe igikurikiraho muri ibyo byose. Ariko ngizo updates zari ziriho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere, tunabashimira uruhare ndetse n'ubwitange mutugaragariza, tunabwira abashya muje ikindi ni kwicara mugatera agatebe mukamenya updates zigezweho kandi zitarimo amakabyo nkuru z'ukuri, kuko ibintu tutafitiye ukuri ntabwo tujya tubivuga. Nicyo twiyemeje, ni nacyo tuzakomeza gukora. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, ariko wowe mushya n'ubundi nta kindi usabwa no gukora kuri subscribe, mukore kuri like, muduhe n'ibitekerezo birakenewe, ubundi Imana ijye iduhana umugisha. Reka tubifurize amahoro y'Imana, tubifuriza n'umunsi mwiza no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Abagiye guhaha mugire guhaha mukaronka, cyangwa abari bugiye guhaha nonaha kuko ndabizi ni amasaha y'igitondo, muhahe muronke. Tubifurije imigisha iva ku Mana yo mu ijuru. Ikindi kandi urukundo ruganze, tunihanganisha abababaye bari muri bya bice birimo imirwano, tutirengagije abarwayi bari mu bitaro ndetse n'abarwariye mu rugo, tubifuriza kwihangana kuko mu buzima niko bimera. Imana ikomeze ibane namwe.